Wigeze wibaza imodoka za gisirikare zikomeye kurusha izindi ingabo za Kongo zikoresha? Ni izihe mashini zikomeye zigize intwaro zazo? Kandi se zihagaze zite muri comparison n'ibindi bihugu? Noneho uyu munsi tugiye kubimenya neza, dufata urugendo rwo gusuzuma top 10 y'imodoka 10 za gisirikare zikomeye kurusha izindi mu ngabo z'igihugu cya Kongo. Muri iyi video turibanda gusa ku modoka zo ku butaka, dusiga indege za gisirikare n'ubwato bw'intambara ku yindi video iri imbere. Ariko mbere yo gutangira ntibibagirwe gukora like, subscribe niba mukunda video zose dushyira kuri urutonde rw'intwaro za gisirikare. Noneho no umucyo, reka dutangire. Nimero ya 10 turahasanga PT-76. PT-76 ni tanke ntoya ishobora kugenda no mu mazi, yakozwe n'abasovieti mu ntangiriro z'imyaka 1950. yakozwe n'ubumwe bw'abasovieti. Bimwe muri tanke zakundwaga cyane mu bikorwa byo gushakisha amakuru mu ngabo zabo no mu bihugu by'inshuti. Mu ngabo za Repubulika ya Kongo rero kuri ubu ngubu habarurwa tanke 3 za PT-76 zikiri mu kazi. Ifite ibiro bya toni bizigera kuri 14 n'ibice 6 kandi ikoreshwa n'abantu batatu: umushoferi, umuyobozi n'ugomba kurasa. Intwaro nyamukuru yayo ni kanoni ya 76 n'ibice 2 mm D556 ta ifashwa n'imbunda ntoya ya 7 n'ibice 32 mm CGMT cyangwa PKT. Hari izindi zifite imbunda nini cyane ya 12 n'ibice 7 mm DSHK ishyizwe hejuru ya turret. Igikonoshwa cyayo cy'icyuma cyasudiweho gitanga ubwirinzi bugera kuri 14 mm ku mpande ya 11 imbere, bikaba bituma irindwa make cyane. Ariko rero bihagije ku mirimo yayo yo gushakisha amakuru yo gutahura umwanzi. Nimero ya 9 turasanga Panhard AM60. Panhard kandi ML60 ni imodoka ya gisirikare ntoya ifite umutekano w'icyuma, yakozwe mu Bufaransa mu mpera z'umwaka w'1950. yagenewe cyane imirimo ya reconnaissance kandi ifite imiterere ntoya kandi yoroshye. Ku mapine ya 4x4 bituma igenda neza ahantu hatandukanye. Ikoreshwa n'abantu batatu. Intwaro yayo nyamukuru igizwe na mortier ya mm60, ifite breech loading ishobora kurasa mu buryo bwa direct fire no mu buryo bwa indirect. Iyo mirimo yose yo kurasa imbona nkubone igera ku ntego ziri muri metero 300, naho mu kurasa kwa indirect ishobora kugera ku ntera zigera kure mu kilometero 2.6. Byongeye kandi AML60 ifite imbunda ebyiri ntoya za milimetero 7.5 zifatanye cyane kandi zitanga ubufasha mu makurasa. Hari n'ubundi bwoko bumwe na bumwe busimbuza izo mbunda ebyiri. Imbunda imwe nini ya milimetero 12.7. Icyuma kikingira gituma irindwa amasasu kandi matoya, ariko igakomeza kuba intege nkeya ku ntwaro nini no ku bico bikomeye cyane bya mine. Nimero ya 8 turasanga BTL-60 PB. BTL-60 PB ni Armored Personnel Carrier ifite amapine 8, yakozwe kandi n'abasovieti, yinjira mu gisirikare mu myaka 1930. yagenewe gutwara abasirikare ba infantile mu gihe ibaha ubwirinzi n'inkunga y'amasasu. Ikoreshwa n'abantu babiri kandi ishobora gutwara abasirikare bagera kuri 16. Ifite uburebure bwa metero 7.56, ubugari bwa metero 2.825 n'uburebure bwa metero 2.6. Ibiro byayo mu ntambara ni toni zigera ku 10 n'igice. Intwaro nyamukuru yayo ni imbunda nini ya 14.5 mm KPVT ishizwe muri turret, ikoreshwa n'umuntu umwe, ikajyanirana n'imbunda ntoya ya milimetero 7.32 PKT. Icyuma cyayo cyasudiwemo gitanga ubwirinzi ku masasu mato n'uduce twa bombe, kikagera ku bunini bwa milimetero 9 imbere. Nimero ya 7 turasanga EE9 Cascavel. EE9 Cascavel ni imodoka ya gisirikare ifite amapine 6, yagenewe reconnaissance, yakozwe muri Brazil na societe Engesa mu ntangiriro z'imyaka 1970. yakozwe mu rwego rwo gusimbura M8 Greyhound ishaje cyane, kandi yaje kuba imwe mu modoka za gisirikare za Brazil zoherejwe cyane mu bindi bihugu.
Iyi modoka kandi ikoreshwa n'abantu batatu. Intwaro nyamukuru yayo ni kanoni ya 90 mm na AC-90. Kopi yemewe y'imbunda yo mu Bubiligi yakozwe na Mekar ishobora kurasa amasasu agera kuri 6 ku munota. Iyi kanoni ifashwa n'imbunda ntoya ya 7.32 ifatanye ndetse n'imbunda nini ya 12.7 ishobora gushyirwa hejuru ya turret, ikoreshwa cyane mu kurasa indege ziri hasi cyangwa izindi ntego ziri hejuru. Icyuma cyayo cyasudiwemo gitanga ubwirinzi ku masasu mato n'uduce twa bombe, kikagira ubunini buri hagati ya 6 na 12. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Panhard AML-90. AML-90 ni imodoka ntoya ya gisirikare ifite umutekano w'icyuma yakozwe mu Bufaransa mu ntangiriro z'imyaka 1960. Yagenewe cyane cyane imirimo ya reconnaissance kandi ifite imiterere ntoya ya 4x4, bituma igenda neza kandi yihuta. Ikoreshwa n'abantu batatu. Intwaro nyamukuru yayo rero ni kanoni ya 90 D92 F1 ifite umuvuduko muke, ishobora kurasa amasasu yo kurwanya za tanke n'amasasu aturika cyane. Iyi kanoni yunganirwa n'imbunda ebyiri za 7.32 ifatanye na kanoni n'indi ishizwe hejuru ya turret ikoreshwa mu kurasa indege ziri hasi. Icyuma cyo cyasudiwemo gitanga ubwirinzi ku masasu mato n'uduce twa bombe, kikagera ku bunini bwa 12 mm. Ikoreshwa kandi na moteri ya silindiri enye, ikoresha essence, itanga ingufu zigera kuri horsepower 90, igatuma ishobora kugera ku muvuduko wa kilometero kare 90 ku isaha ku muhanda, kandi ikagira intera yo kugera aho ikora ku kilometero bigera kuri 600. Ku mwanya wa gatanu turahasanga T-34 Bava-1. T-34 Bava-1 ni tanki nini cyane y'intambara ivuguruye ikomoka kuri T-34B y'Abasovieti yatangiye gukoreshwa bwa mbere mu 1960. Nimero ya 4 turahasanga RM-70. RM-70 ni systeme ya rocket launcher nyinshi kandi yakozwe muri Czechoslovakia mu mpera z'imyaka 1960. Nk'ivugururwa rya MB-21 Grad y'Abasovieti yubatswe ku modoka ikomeye yitwa Tatra T-813 gukubaka 8, ituma igira ubushobozi bwiza bwo kugenda ahantu habi cyane no kwihanganira imiterere ikomeye y'intambara. Ifite imirongo 40 ya rocket kugeza kuri 122 ishobora kurasa roketi zose mu gihe kitarenze amasegonda 20, igasandaza igisasu gikomeye mu gace kose kagenewe. Kimwe mu byiza bikomeye bya RM-70 nuko itwara izindi roketi 40 ziyongereye kuri iyo ngwe, bigatuma ishobora kongera kurasa vuba cyane idakeneye gutegereza imodoka zo kuyitwarira amasasu. Ikoreshwa na moteri kandi yayo ni diesel silindiri 12, ishobora kuyifata kugera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha ku muhanda. Ifite kandi systeme yo guhindura umuvuduko w'umwuka mu mapine, iyifasha kugenda neza mu butaka butandukanye. RM-70 yoherejwe mu bihugu byinshi kandi iracyari mu ngabo zitandukanye ku isi. Ikundwa cyane kubera imbaraga zayo mu kurasa, ubushobozi bwo kugenda hose n'ukwizerwa mu gutanga inkunga ya artillery. Ku mwanya wa gatatu turasanga T-72 AV. T-72 AV ni verisiyo ivuguruye ya T-72A Main Battle Tank y'Abasovieti yatangiye gukoreshwa mu myaka 1980. Iyi verisiyo izwi cyane kubera gushyirwaho kwa contact imwe explosive reactive armor ku mubiri no kuri turtle, bigatuma irindwa neza intwaro zirwanya tank. Iyi tank ikomeza gukoresha kanoni ya 125 kuri 2A-43M smooth ball, ishobora kurasa amoko atandukanye y'amasasu, harimo ayo gucumita ibyuma bya tanke n'amasasu aturika cyane. Intwaro ziyunganira rero zirimo imbunda ntoya ya 70.32 ifatanye na kanoni hamwe n'imbunda nini ya 12.7 ikoreshwa mu kurasa indege zikiri hasi n'izindi ntego. Ifite imbunda ntoya 7.32 Pickett ifatanye na kanoni hamwe n'imbunda nini cyane ya 12 NSVT ishyizwe ku mwanya w'umuyobozi. Ikoreshwa ya moteri kandi ya diesel V33 itanga ingufu zigera kuri horsepower 780, bigatuma T-72 AV ishobora kugera ku muvuduko wa kilometero kare 30 mu isaha ku muhanda. Ikoreshwa n'abantu batatu bonyine. Gushyirwaho kwa Aero Explosive Reaction Armor byongeye cyane
ubwirinzi bwayo ku rugamba bituma irushaho kwihanganira intwaro zigezweho zirwanya tank. Nimero 2 turasanga kabiri S1 Gvozdika. Kabiri S1 Gvozdika ni hawitsa yigenza yo mu bihe by'abasoviet yatangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'imyaka y'1970 yubatswe ku hashi ya MT-LB, ifite amapine y'icyuma yahinduwe kandi ifite hawitsa ya 122 mm ishobora kurasa amoko atandukanye y'amasasu, harimo aturika cyane n'ayo gucumita ibyuma. Iyi modoka rero ya artillery ishobora no koga mu mazi idateguye byinshi, ikoresheje amapine yayo y'icyuma mu kugendamo, ikoreshwa n'abantu bane kubera ko ifite intera yo kongera ikagera kuri kilometero 500 kandi ishobora kugera ku muvuduko wa 60 ku isaha ku muhanda. Kabiri S1 Gvozdika yoherejwe mu bihugu byinshi ku isi kandi iracyakoreshwa n'ingabo nyinshi cyane, ikundwa kubera ubushobozi bwo kugenda hose, guhinduranya imirimo n'inkunga ikomeye. Ifite imbunda ntoya y'ibice 7.32 mm Piquet ifatanye na Canon, hamwe kandi n'imbunda nini ya 12.7 mm NSVT ishyizwe ku mwanya w'umuyobozi. Ikoreshwa na moteri ya diesel V46 itanga ingufu zigera kuri horsepower 780, bigatuma T72 AV ishobora kugera ku muvuduko wa kilometero kare 60 mu isaha ku muhanda. Ikoreshwa n'abantu batatu, umuyobozi ugomba kurasa n'umushoferi. Gushyirwaho kwa ERA Explosive Reaction Armor byongeye cyane ubwirinzi bwayo ku rugamba, bituma irushaho kwihanganira intwaro zigezweho zirwanya tank. Kuri nimero ya 2 turasanga kabiri S1 Gvozdika. Kabiri S1 Gvozdika ni howitsa yigenza yo mu bihe by'abasoviet yatangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'imyaka y'1970, yubatswe ku hashi ya MT-LB, ifite kandi amapine n'ibyuma yahinduwe kandi ifite ibyo bita howitsa ya 122 mm ishobora kurasa amoko atandukanye y'amasasu, harimo aturika cyane n'ayo gucumita ibyuma. Iyi modoka ya artillery ishobora no koga mu mazi idateguye byinshi, ikoresheje amapine yayo kandi y'icyuma mu kuyigendamo. Ikoreshwa n'abantu bane, umuyobozi ugomba kurasa ushyiramo n'amasasu wo bita loader n'umushoferi. Ifite intera yo gukora igera kuri kilometero 500 kandi ishobora kugera ku muvuduko wa 60 muri kilometero kare mu isaha imwe ku muhanda. S1 Gvozdika yoherejwe mu bihugu byinshi ku isi kandi iracyakoreshwa n'ingabo nyinshi, ikundwa kubera ubushobozi bwo kugenda hose, guhinduranya imirimo n'inkunga ikomeye itanga mu kurasa. Nimero ya 2 turasanga kabiri S3 Akatsiya. Kabiri S3 Akatsiya ni howitsa yigenza mu bihe by'abasoviet yatangiye gukoreshwa nayo mu ntangiriro z'imyaka y'1970, yubatswe ku hashi, ifite icyuma kiyikingira kandi ifite howitsa nini cyane y'152 mm, ikomoka ku mbunda ya D22 yakururwaga n'imodoka. Iyi ntwaro ifatwa nk'imwe mu zikomeye cyane mu ngabo zo ku butaka bitewe n'uko ishobora kurasa kure cyane igasenya ahantu hanini kandi igatanga inkunga ikomeye ku ngabo ziri ku rugamba. Iyi ntwaro nyamukuru kandi ituma ishobora kurasa ku ntera igera kuri kilometero 17 ikoresheje amasasu asanzwe, naho ikagera kuri kilometero 20 ikoresheje amasasu afashwa na rocket. Iyi modoka itwara amasasu agera kuri 46 imbere yayo. Ku bwirinzi bwayo bwihuse, ifite imbunda ntoya ya 7.32 mm Piquet ishizwe hejuru ya turret. Kabiri S3 Akatsiya ikoreshwa na moteri ya diesel, ituma ishobora kugera ku muvuduko wa 60 km kare ku muhanda. Ikoreshwa n'abantu bane, umuyobozi ugomba kurasa ushyiramo n'amasasu n'umushoferi. Icyuma kiyikingira gituma irindwa amasasu mato n'uduce twa bombe, bigatuma irushaho kugira amahirwe yo kurokoka ku rugamba. Kuri musozo w'iki kiganiro ngaho rero inshuti zanjye, izo nizo modoka 10 z'igisirikare zikomeye kurusha izindi mu ngabo za Kongo. Ese wemera uru rutonde? Tumenyesha igitekerezo cyawe mu bice bya comment aho hasi, kandi ntuzibagirwe gukanda kuri like na subscribe niba ushaka gukomeza kubona rankings z'inkuru nyinshi za gisirikare nk'izi ngizi. Dukomeze kubana muri uru rugendo rwo gusobanura ibi ngibi.